Ball in, stewed up for Meyer and poked in by Nico Schulz for Germany, who have a view now, a clear view of the semi-final. You got to say, Schulz, well, it was very good in the first half, not just defending back against Kaderabek, but also getting forward, finding himself in some promising positions. And you can see here, nobody's tracked his run. He's got on the wrong side. I think it's of Brabets and Kalas. He's put the ball into the back of the net. Kubek looks as though he's unsighted. He gets his hand to it. Clearance, initially from Kalas. It's poor. And then Hibbs can't get his feet sorted, and Kubek can do nothing about it whatsoever. But it was a great run. Der er masser af plads inde hos Petrak, som ikke har været så synlig, som tjekkerne garanteret havde håbet på, han skulle være. Der fortsætter han så. Petrak ligger den der ind foran, det giver aflevering, udligning til net. Det er indskiftet Ladislav Krejci, der vil hvordan det op i nedtaget, og stor jubel selvfølgelig ude hos Jakub Dovalil, for det er også et fremragende mål, de laver. Det må jeg sige. Det er flot spil. Det er måske knæets flotteste mål. Masser af fart i dybden. Prøv at se her. Bruger fart på afleveringen. Og så indlægget derind, hvor forsvarsspilleren ikke kom til. Og så den her teknik. Den rammer lige jorden, før han sparker. Fantastisk sparkesnik. Op i netmaskerne. 1-1. Og dermed så er der igen liv i kludene her på Eden Stadion. Det er blevet en helt god fodboldkamp. Vi er videre til, og bedst som vi sad og revsede, OJ.